Polkut thani thum thole ni ani a Russia le Ukraine boina chuan zia omla malapan theilova in beina thar lam ma omle zel Ukraine lamin Russia sipai zali velzet voik hata anti hlum ni inan puanga Russia lampo an se ve zel boka in beina thara omle ta ka wangin India chuan na sa zokin Russia akar civil mi te thi na chu India chuan angai thu tak hle Indona top san turin na takin Russia le Ukraine akar mek India chuan o achu aring to viau maya chumi chungchang le akai hnoite kan puang le dona khonga in he video hi in lo like vek don nia Ukraine chuan Russia sipai zali missile mangin anti hlum tian soi Ukraine chuan Donetsk area a Indo mek na Russia ram lua China an sipai omhun khorna missile mangin an kapa missile manga beina hian Russia sipai zali velan thi ti an soi Ukraine missile hian Kyiv ka khopui chunga building pakhata kapa Russia sipai te omna nianga yani Ukraine lamin thizat an puan he figure hi afin fiana alani lova Russia thlop tu thunai tu te chuan thi le hliamanom tian poma ma se report ani dan ero annem nget lovani ki fa chuan pathian ni zan khan air raid aria Russia atanga drone le missile manga beina chu an chhun zom zel Donetsk khopui lua la ya Russia thlop official senior Daniil Bessonov kum tharzan zanlai pel nu minute lem te ya Kyiv ka hi Ukraine lam hian an ron kap ti soya telegrama aposa Bessonov chuan mithi le hliaman oma azad dik takero hriat ani lo ti in na soya Russian commentator te le blogger engemaw zatin poi khoina thleng hi an poma ma se Ukraine soi a in atlem zok anti Russian presenter Vladimir Solovov chuan Ukraine missile kana awanga Russia sipai lost chan le hlo hi anasa hle a ma se Ukraine in an soi zali thi anga an puanero adik lo ni in an soi Ukraine sipai te chuan he missile kana awang hian mi zali velan thi ni in an chhut baka mi zathum velan hliam bokani anti Russia inada administration chuan kumtharni nikhat vartrian khan hebial hi rocket somni panga ayat lem lovin an kap tian soya Ukraine lamin Donetsk khopui zinga Russia sipai in kulna building Kyiv ka hmuna an ka atanga darkar engemaw zat nuwa Russia lam chuan phubala in Kyiv khopui an kap ve ngal drone le missile manga bayani a infrastructure poimo tak te bayani thu Ukraine khopui regional governor Oleksiy Kuleba chuan asoi heti lai hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan kumsang ni somni pathuma Ukraine in nena achan ngei arin thu asoya he thu asoi nu hian Donetsk hi bayani kumtharlom na a Russia TV thu asoi na President Vladimir Putin chuan Russia chuan athunai na le Zelen na hum him turin a beizel don te soi Ukraine in January ni khat vartriana Donetsk khopui an ka nu hian soito angin Russia chuan azan la khan Kyiv anuai ve ngala he khopuya sipai ho tu Serhiy Popko chuan mipui te chu in hum him na hmuna om turina hril ngal regional governor Kuleba chuan Russia in Kyiv beina na ral thoma man hi Iran siam sahid drone ni ina soya infrastructure facility poimo tak tarketatan mangin an kap chhia te soi tunlaya thil poimo ber chu air alert alarm off malo chuan ril ru hadam taka omlo tur shelter chuasan lo tur ti in an soi Russia hian thla engemaw zat chung chu Ukraine energy infrastructure lo beito a Ukraine ram thlasik khowot takara hian power station te ti chhia in mi makteduai tam tak eng nei lovin anom megani Ukraine chuan sahid drone somthum pakwa an kap thla ni in an soi Ukraine sipai te chuan nizana bayan to na hian Russia chuan Iran siam sahid drone 136 131 te an mang ni in an soya
heng drone zinga somthum pakwa chu an kap thla ni in an soi ani Twitter a heti hian ziaka Sahit 136 131 drone somthum pakwa Orlan 10 drone pahni KH-59 cruise missile heng te hi ni zana Ukrainian Air Force in a hlodling taka an ka thlak te an ni chaktakin kan om rengani ante nimin lama Ukraine beina hian mi pakhat athia mi pakwa an hliam bok ni in Ukraine official te chuan an tarlang Ukraine President Office Deputy Head Kirilo Timoshenko chuan pathian nia missile manga bayan ni nuwa mi pakhat athia mi pakwa an hliam tia soi Telegram a heti hian a ziaka Russian Federation in January ni khat sang ni somni pathum atanga January ni sang ni somni pathum zingdar kwa thlenga be puya thlak na mi pakhat athia energy infrastructure engemaw zat an kap chhia tian soya Donetsk bial hliam pakhat a oma Zaporizhia biala mi pakhat athi hliam pathum an om Kharkiv biala pakhat hliamin Kherson biala pathum an hliam boka Kifa hliam pakhat a om bok ni in Regional Military Administration te chuan an soyani Russia le Ukraine sipaite P-66 highway a anin nuai British Ministry of Defence P-66 hi British Ministry of Defence Intelligence Update nung beratanga alandanin Ukraine le Russia chuan Crimea Luhansk P-66 highway thunun tumin anin be mek ti soi P-66 hi Russia rama Belgorod bial chung ni in Russia Donbas mortonga omni in Donbas marlamani helai mun hi supply route poimo takmayani a Luhansk norlet le tura Ukraine sipaite tan khan poimo takani kanhre tur chu Luhansk rambial hi Russia sipaite nan thunun toni kha Ukraine hian lak kier tuminan beilet mekani October thla tangkhan Ukraine chuan artillery mangin Luhansk lak let le tumin ma an lo la to a mase Ukraine hian an thunun let thlei theilova Ukraine sipaite hian he kong hi an hum him thayani chuan Russia sipaite tana poidon hle ani Ukraine in missile manga Donetsk an be nuwa Russia drone te chuan na sajok in Kiev an be Russia hian zan khat chung lekin Ukraine rammun then khata be nan drone tam takan manga mase an kap thlani in Ukraine official te chuan an soi Kiev Mayor Vitaly Klitschko chuan Air Defense Force thu soyaron puanga zan khat chungin drone somni chuangin Kiev lam an ron pan tia soya an vai hian an ti chiat vek thu a soi Kiev chunglama drone somni panhi ti chiat ani thu soin Kiev khopui pon biala pathum le Achenom province chunga sompanga ka thlak ani thu a soi bokani Kiev infrastructure facility pakhat chu achia a khopui district pakhata drone hi apuak bok ni in mayor chuan a soi Kiev pon lama chuan critical infrastructure object le Chennai in te chu akang ni in governor Alexei Kuleba chuan a soya Mykolaiv chimlambial chunga drone pasari ka thlak ani boka Dnipropetrovsk chimlambial a chuan drone dang pathum ka thlak ani bok ni in Governor Valentin Razhnechenkov chuan a soi Russia chunga India lom tolo Russia le Ukraine in dona khothlang lamin Russia rek ve tura an ngen na chu India chuan a hnol dan kan soi to a hnol mai ani lova Russia oil le gas India chuan a leisak Warsaw UN in puya po Russia dem na resolution chu trom pui ve du lovin atel du lo a hai abstain mak mai ani kha heti lai hian India chuan Russia chuna takin a lo tur ve boka Modi ngai poin voin hun hi indona hun ani to lo ti kan hria ti in arang thayang bera indona chu ban san turin Putin na lo kar to a Putin poin India ngen na chu za omate he in be na hi ti top thoi kan du ani ti in na chang le thial ani ma se chu ti maya top thei ngot ani big lova sipai sing telan boral to a ram economy a hniam boy boya ral thuam dollar tluk le ding on tel man an kap chuak to civil mi nuai tam takin anin le lo an tlan chua san to boka
khovelin Russia an dem rona an hrek rona chu tiang zong an tur hnuwa atum hlawtling lova Ukraine atanga input chhuwa mai chu Putin atan chuan mual phona ni a in rem siam na mu mal takemo achan thazo ka tang chunga Ukraine chhuwa san tur ani lo chuan Putin a hian he in do na hi ati top mel lovani chuti lai in Ukraine lam la in Russia in kan ram an lak zong kan la let vek don kan lak let vek ma lo chuan he boin hi are don lo kan lak let ma chu kan beisel don ti in US le nei to bulading chungin Zelensky chu in rosana savio boka sang ni som palia Russia in Crimea alak te chu kan la let ang ti in an tong chuak hiala sang ni som ni pathuma hi chuan nena kan chan ka ring ti hialin Zelensky chuan beise na anayani India beise angin boru ka kallava Putin a hian Russia chuan in bia ka du renga ma se Ukraine le US hian an du lawani ti in ain tong khal vetlat boka in biak remna zong tu de chuan kumin sang ni som ni pathum lai hola in biak remna kalpui thayani an rin thuan soi ve bokani engpo ni se atak ala thleng lova missile le rocket drone nen anin saiton renga India ngai dan ni to lovani India hian lai takin he boina hi thlirin anin soya chu wangin biak rem na thok turin India chu sarkar lian te pon an beise berani mek Russia min thai om chun ni in an ngai boka Russia karnangam bertu po India ani India chuan Russia le Ukraine in do na chungchanga an lung oi lo thuna takin an soi chuak ta a na takin Putin an kara Zelensky nen in biak na nei thuai turin an du India chuan Russia le Ukraine chu diplomacy le in biak na konga kir le a an buena kal mek chu ti top turin voi tam tak angen to ani External Affairs Minister S Jaishankar Vienna atlo a External Affairs Minister Jaishankar chuan nimin khan Ukraine buena kal mek chungchanga alung oilo thuwa soya atir tang to in India chu remna lam hoi ani thuwa soya tharum thona manga in rem lo na chin fel thayani lo wangin New Delhi chuan party pani te chu in biak na le diplomacy lama kir le turin angen fo te soya tuna New Delhi chuan Kiev le Moscow chu angen non le ani ati Jaishankar hian ram pani atlo a Cyprus atangin Vienna athlenga he thu hi Indian diaspora member te nena athu soina soi chuak he Ukraine boina hi ngai tu takani to boina hi athuk tak zat to ani ati Prime Minister Narendra Modi chuan September thla khan Putin nen anin mu tumin na takin Russia lo kar to a ani na taka chuan tun hi indona hun ani to lo ti kan hria ani lom ni tharum thona mangin in rem lo na le boina te chu in ching fel thei ngai lawang ati chu wangina tira tang khan kan malak na chu Russia le Ukraine hi in biak na le diplomacy lama kir le turangen hi ni Prime Minister ngei point President Vladimir Putin le President Volodymyr Zelensky te a soi pui to a voi tam takalo soi pui to ani keima ngei point Russia le Ukraine kan tho pui tenen in biak na in ka soi to boka ti in India External Affairs Minister S Jaishankar chuan a soi he buena hi olsam takachin fel thayani lo ti chu kan hria mase in biak na nei du tu ram te chuan chu tiang lam hoi chuan chiang takin an soi chuak ani ti in a soya remna lam hoya mala tu kan nia sarkar tam tak point ke mani ang hian an ngai tu ani ti in Jaishankar chuan a soi bok ani Jaishankar chuan Pakistan le China soi sel Jaishankar chuan India ram ven himna konga thilin thlak dang lam lian taka om ni in a soya a soyom zia hi ram ria buena thara oma he buena hi alian zelani ati atam zok hi chu China ne na kan ram ri marla maharasat na sa tak kan to te an ni a Pakistan nen po ram rikal tlanga fir fiak te buena siam hi kan harsat na to mekani ati December ni kwa khan Arunachal Pradesh sa Tawang sectora line of actual control LAC ya India le China sipai te anin sual boyani kha anin machona wang khan ale lam ve ve sipai te chuan hliam te na wan nei ve ve a
June sang ni som ni a Galwan Valley anin machon na sat nuwa India le China sipai te in machon na lian berani rampan hi te hian buaina chingfel tur hian tun thlengin in biak na round som pasari an nei to ani Indian example set India le Pakistan in lai chin na chiat chan ber hi Kashmir chungchang buaina te Pakistan na changaram rikal tlanga firfiak te lo lu thin wanga ni bera Jaishan kar chuan India chuan Bangladesh ne na anin lai chin na chuna sa takin ati changklung to ni ina soiboka anni ne na kan ramri in rem na chu kan chingfel to ani diplomacy hlotling takin inzom na nget jok thenom rampan hi in kara siam turin Bangladesh si en tona soi chuak ani Russia in long range missile mangdon ta Russian long range aviation unit te chuan kumsang ni som ni pathuma Ukraine rama Moscow sipai be pui thlak na sa zokin chetan tum tian soya Aviation Fleet ti changklun belzel ani don ni in long range air command ho tu Lieutenant General Sergei Kobilas chuan soi kumin chunga operational le combat training program ruam man zinga hian nasataka mun ma ti chiat na missile lian le mun hlazok ka phak airborne means of destruction manatil ni in Kobilas chuan soya hei hi defense ministry na antarlan danani pilot te point automated control system le high precision weapon atana information support manga na tho dan turan zir chun zom zel dona an thiam na po anti changklung zel dona ni ati chutiang na chu kumsang ni somni pathuma hian special military operation a long range aviation unit te chuna sa zo kenan cha chuak don ti commander chuan soya Forest Hill tum zong chu athok tu zong te thorim na manga ti hlotlin turani ati Russia long range aviation hi an ram nuclear trial ta tel ni ma se ral thuam pa ngai po an phur thaya long range aviation unit a hian thlona chi thum manani chung zinga chuan Tu-95 MS te Tu-160 strategic missile carrier te Tu-22 M3 long range bomber te an telani kumtharma lok khan he force si modernized Tu-22 M3 bomber dang mangin an aviation unit hi ti chakani a Tu-160 M thlo theina panni chu thlona test turin anda lut thar bokani chumi zinga pakhat chu thlona omsa upgraded version ani thlamasa khan Ukraine hian Saratov le Rezan biala long range aviation crew te omna airfield te chu voi ni anlo be to a Defense Ministry tarlan danin Angels Air Base le Dejilevo Air Base beitu modified aircraft Soviet Siam jet drone te hi Russian Air Defense in an kapla ani mase UAV ka thlak po ka wangin leilama servicemen paruk an thi pha nge ani ole buena azwal zel ti lo ruala ni lova sang ni somni pathum kumlai hola inbiak na omle tura soiri kania mase heram panhi te in se ton hian in tha mayan tumlo mela US in patriot thon atum bok nen buena azwal zel don ni ina hriat ani